بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi niya sugpat sin pengajian na to 5 bay waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin pengajian na to in ambuk surah amuin pagtawagon suratul Ikhlas 4 ayat alam sing Quran munay parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. In surah ini pagtawagin siya suratul Ikhlas. Ati sin suratul Ikhlas bangta kawaun pa baranta atawa mamakai kita simpagyanon ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala subay siya marain 2 rukun. Kaisa niya hinangun muin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala 7 hadya kaniya. Di man jari kalamuran sin dukaing. Ikhlas patuhan Rabbul Alamin serta miyamagad ha undang-undang sin Quran maha mulia iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subang siya makakuha dahing harwayad to di tayo maun sin Allah ta'ala inamal ibadat na to. Manjari in surah ini perkala jajawaban amoy in piyang hindusin Allah Ta'ala hapamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab lang niya impag iyanun kul habahasa Arab inyan jawab sin parsualan atau pangasubo sin sisyo na pangasubo kabakan talom sin Quran bang pangasubo magtuy in kabtangan kul. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon siya magjajawab magtuy-tuy sin pangasubukan niya bot malaingkan subay siya aun asal jajawaban hijawab niya nakauna yaon kaniya piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita sin Quran maha mulia la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di siya lapal kabtangan uno-uno na kabtangan buat malengkan ingikatan hikabtang niya subay siya ring ha Tuhan Rabbul Alamin sababin siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung pagdaakon ini di kaw maka ini hinang sing kabaya-bayaan mo subay hadya agaron mo inamoy inang daak kay mo bang unimpiyang daakan kay mo bihad to sadyain ini lang ta Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari in mga jimato hangkan ni maog inamoy in surah ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam aw di matong in mga musyrik Quraish maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasubo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam
in pangasubo nila long niya, ya Muhammad, sif lana rabbuk wansub alayna amin dhahabin huwa am min fiddah man abuh wa man waladu. Long niya si mga Quraish, ya Muhammad, sipatan kuno kamo intuhan mo. Iban long niya ini dain diin siya bang biakato isun ng anak kaniya, isun ama niya, isun anak niya. Asabi ito wala in rasul jimawab. Way jimawab. Manjari in sabab ini aun panakauna pasal sin Quraish, musyrik Quraish, dimugal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal simpag ini pasampay niya sin agama Islam sambil nahilwala sila bangunin hinangon nila pagkawayroon na mga ini mahinang nila hikatampan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya pag isunan nila kadtuunin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya hiasubukan niya ini mga kakunahan na dakala in Rasul nagbihayaon aun piyuhong niya perkala pagdunya. Sampai rimatong sila maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya ya Muhammad bangsaw pa may piyagbiyahanan mo amo na in di nakaw malang sininang mo yan but karna mabaya kaw magkaaltaan na ini magpaon kami ding hatiap-tiap hambuk ding kamo sampai ikaw na ini long tamataod alta ding kamo katan. At iniin sila dimihil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang long niya but bukon na mo yadto. Angkan kau nagbiya-biyahan but in kakunahan mo ba't mabaya ka mag-asawa na kami magpaasawa kayo mo. Pi nakaw simbaba ikabayaan mo. Dahil nga mga babae sing Quraish. Nabanglong niya, bat buko na mo ito, bat angkan kau nabihan, bat aunlong niya, nakasasat kay mo mga jin, napaubatan na mo kau. Na yung mga yadto, perkala, ini panguan nila sa Hajjah Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil amunain jimatuin pangasubo nila Rasul sallallahu alaihi wasallam amin bakas beta tahain doon. Na in sa kaulaula, in tukod nila, sabab in sila asal matao din Tuhan nila. Piyag tutuhanan nila. At iniya, bang ibarat biya mga ini mag-itong yaon, matao din itungon. In piyag tutuhanan si mga sila sirik, mga musyrik Quraish. Damit kaya ni mga Yahudi, nagdaawa sila lang niya hi Uzair anak sin Tuhan. In mga Nasrani nagdaawa in Isa alayhisalam anak sin Tuhan. Nasa babito amo na in kanaog sin ayat ay sin sura ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam pag ini pangasubo nila balik amo na in ka naog sinamin ayat ini parman sin Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Baita isila ya Muhammad in Allah in Tuhan kulaw amunain Allah tunggal isa-isa niya. Ahad. Wayroon hikaruan niya. Tunggal isa-isa niya. Bukon siya wahid long simbahasa Arab. Sabin wahid do ka ingiban sin ahad. Sibo-sibo dambo. Dahil piyagbindaan niya may ta siya piyak kay runay ni kalimalong niya ahad
Sabab, bang kalima ahad, way ron hikaruan niya. Way panagnaan niya, way sumuno kaniya. So kung biyasin wahid, aun nakauna rin kaniya, in nakauna rin kaniya, way. Ang pasya simuno in wahid, ang buok. Aun pa sumuno kaniya pag-ubos, itnin, hikarua. Biyasin mag-itong yan, 1, 2, 3, 4, 5. Bihan. Na, in Allah Ta'ala, in nagbayta kaniya. Sin in siya, Allah, ibanin siya ahad. Allahus samad. Ibanin siya Allah samad. In hati sin samad ini, amuin Allah Ta'ala in naka ini tingkaring hakatan. Pia panjari niya. Mahasot si mahatinggi in Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Tuhan Rabbul Alamin. Way makaliw kaniya. Pag yanun maksud doon hainisim, pag yanun samad, way makaliw kaniya, amuin makakaos mag-ipat hakatan sin pia panjari niya. Magdol sin uno na kulang kabusin, pia panjari niya. Aming katupuran niya in katantan. Kulang kabus, sinipon niya, tandain siya Tuhan. Isa-isa niya. Uus biyita doon naon, lam yalid. In siya wala piaganak. Sabab impagyanon, piaganak ini, sifat sin mga tao kulang. Aun, imanak kaniya. Bihan. Walam yulad. Iban di siya maganak. Di siya magkakunahan. In Allah Ta'ala, di magkakunahan anak. Di da siya, wala da siya piaganak. Sabab in siya, timindog singkan diri niya. Sabab in siya, pag iyanon, amunin pangadyan ta nakauna ito, Al-Hayyul Qayyum, buhi, kakal, dimihil sing kabuhi, magdirihil sing kabuhi. Aun kabuhi sin Allah Ta'ala, sabo kumbya sing kabuhi ta. In siya, buhi, wayroon nagpanagnaan kaniya, siya in panagnaan. Wayroon mahuli rin kaniya, sabab siya inahulihan. In Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in tanda niya, in katanpia panjarin niya, malanyap, siya rin makapin. Malanyap hababaw sing gumiin, way makapin. So in Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon lang niya, sibu niya. Walam yakun lahu kupuan ahad. Way sibu, way sabanding, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amod tuin, hipasambag sin Allah Ta'ala, har Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod habang pangasubo sin mga Quraysh. Na yung mga inikatantan, ipamatal sin daawa sin mga tao magtutuhan hababaw sin gumiini. Inkatan sin piyagtuhanan nila na mataod. Ampain Allah Ta'ala hambuk, da isa-isa niya. Mataod. Sabing tanda na misaning Quraysh, baya na sinagi, intaod sintuhan nila, tunggatos tagka naman ha. Laom singka batul layban sinha, likusan singka batul labiutang nila. Bihan. Namataod nagtatag-ipon pa bitoon. Na yung bitoon di mo matimba itungon. Aw nagtatag-ipon pa kahoy. Na yung kahoy ramik yan. Di matimba yung taod sing kahoy. Bihan. Yung mga yadto katanta, nambuk din ng mga kalaungan si Mano siya, hababaw sing gumini, amin uno-unim kaibukan nila, amuin, hinangon nila Tuhan, sampay, sila na yung maghinang sintuhan nila. Bihan. Na, manjari, iyan amin sura ini, malagguin kalabyahan niya. Malagguin kalabyahan niya. Riwayat, daing kanaisa radiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan min al-ansar ala sariyatin
wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtatimu bi qul huwallahu ahad. Walamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini mataud riwayat hadis biha ini. Ini mindahannya. Ini riwayat di Bukhari ibani Muslim. Aun deng mga kaibanan riwayat di Tirmidhi. Amun maga tagda po si mga kitab hadis. Yan. Tumakawain maksud niya hambok dain suy-suy. In hambok sahabat ini daing ha ansar laung niya dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag ini bang biya kato imam sin mga sila dia aksin Rasul mag ini patrol maglibot bihan ha kuan magkita sin amuin ada kala aun mga tao mangi antubihan dia aksin Rasul sallallahu alaihi wasallam manjariin siya ini hinang siya sa pantun imam mang sila magsambahayang manjariin kita si mga iban niya bang siya magsambahayang ubos-ubos siya mamas sa sin suratul Fatiha imbas sahun niya Quran qul huwallahu ahad sampai miabot in waktu longta aun nang hikabian si Magda kaniya may talaw niya wayron biya mga nahapal mo sura ro kaing din sing qul huwallahu ahad long niya ho aun nahapal ko na may talaw niya di mo pagpindahan inamin pagbasaw mo amo munahadyan qul huwallahu ahad nalong niya amad tulong niya yung kasuban ko pagbasahon. Nahati na yung mga kaibanan, biya naaw na antara nila biya. Wala piyag amuhan. Kaya mayroon mahinang nila, pasaldakan sin Rasul siya at yung mag-imam. Way mahinang nila. Nalong niya bang kamong limiso ka ko, nalag kamuro ka, ing amin makapag-imam ka niyo. Ampay na, kuri ko mapindah. Sa babaon nakto, minsan siya malawong, magbingda siya magto. Mamasa siya dugaing surabihan, pagos basaw niya to, balik niya ramad to inamin. Ini amurad to haulihan basaw niya. Pang paamuhon amuin hipag-uno niya. Hipagkakatam niya sin sambahayang. Naman jari sambil minui sila pa Madina, sampai aun na nagsumbong madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, law niya ya Rasulullah, ma'arifna fi amirina min bas illa annahu la yaqra'u illa al-Fatiha wal Ikhlas. Wa isablong nakita na mo biangi sinamin amir na mo nakura na mo mantubihan sa sumakawalong niya mo hadyan biya siyag na mo kaniya bang kami magsambahayang niya way pagbasahon niya rugaing ubos simpatiha suratul Ikhlas. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam kadtuan nilong niya subuhan niyo siya. May ta niya hinang niya to, imbihad to. Naya subo na siya, may ta kuno bagbaytayin Rasul, ipasubo kao, may ta mo hinang imbihad to. Unoy na kiniya, hangkan lang niya amad to impagbasahon ko sadya, pasalya unin sipat sintuhan ko Rahman. Kamanin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban lang niya, makuyag impangatayan ko, amuin amo unin pagbasahon ko, pagsambahayang ko. Naman jari nagbing naman to para Rasul ina mo nagbaytayad to nalaw niya baytayin siya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbu baytayin siya in Allah taala makasih kaniya biya ada sila saniya bihad sabab na in kau makasih wayroon ini bayad niya ro kung din kasila sa raisab bihad to sabab bang amin ka bukon kauwi ang mga dunhan di lumahil doon ning kasi mo rin sab ko kalasahan
Biya sinambok sahaba, long tay kalamod tahawisara tay ni. Ini. Kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsiyum haapo niya. Imian siya long niya Rasulullah. Aun long niya hangpo anak ko. Sa uway misan hambok na siyum ko. Long sinini, hambok sahabat ito. Ay nagising Rasul kaniya. Bihan. Isiyusiyurong hindi malasa, di isab siya kalasahan. Isiyusiyo hindi malasa, narili isab siya kalasahan. So bihad to, inamin bihambok sahabat ini. Pagka siya malasa, makuyag siya, kakuyagan desab sin Allah Ta'ala, insya yad to pasalsin, amuin yaw nin sipatsin, Allah Subhanahu wa Ta'ala roon. Sampay biyeta doon na ini sura ini launta na dahil mga kalabihan niya sampai biyeta si mga ulama in surat Al-Ikhlas bang mulong niya siya mabasa makaminsan biya mulong niya sin nabasa in hang kabahagi sintu sing Quran. Ang kabahagi sintu sing Quran. Bang mo nabasahin suratul Ikhlas. Mahita, sabab, laong si mga kaibanan, mananapsir sing Quran, hangkan nabihayad to, in Quran niya on katantan, nabahagi na nagto. In kaisa niya, panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung piyagbisarantay niya. Panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya, hukuman sara. Inghikato niya kisah si mga umat na kauna, mga karasulan, kanabihan, nakauna rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaon na halam sing Quran katan, sunabakay siya nagtu. No, insa kaulo, in suratul Ikhlas ini, ang kanangyanan suratul Ikhlas, pasal panauhid katan pa Allah subhanahu wa ta'ala na himpundiha ini. Sababin Allah Ta'ala isa-isa niya. In siya ini magpaparuli ha, ipon niya, piyapanjari niya katan, huwag makaparuli rukain. Singkatan, kulang kabusin ipon niya. Huwag roon doonhan. Pasal sing kaadilan si Allah Subhanahu wa Ta'ala, katan piyapanjari niya, huwag roon lang tamalipas, hambuok din mga ipon niya. Inyan hambuok din mga ini hati hun tamarayaw bang taka ikataw palang sindaghalta di tayo kasusain kabuyanan sabing tanda niya in kapiriban muslim halawm sindunya ini sibuin pag dihil sinallahu ta'ala sin rijiki wala pa pagbidda kita rakuman inamuin sadya maglawag kaniya buko ni sabdo matong maun kato palam simbay ta mahulog na dyan dollar yan. Mahulog na dyan sin bukon sa subay talawakon. Yan. Nahangkan ni sab nakabidda yung mga sila, yung mga kafir din kato. Pasabihin sila rin magtali sin haram iban halal. In haram kanila halal da. Nalabi na in halal da. Nampeng kato biya ba itaan kita tungod sinyan subay kita majaga. Sabab liyang kita sin Allah Ta'ala ri pakaunon sin haram. Sabab bang kita kumaon sin haram, sampai sin ibadat ta mahinang haram kata. Mahinang haram. Sabab in kita piyapan jari sin Allah Ta'ala supaya makapagtag-ipon kaniya. Ampari tumay main Allah Ta'ala haipon niya bang bukon malano. Bang kimakaon sin haram di natay mo. Bang di makatawat, inyad to halawm sin dunya ini, mugtuin napas niya, maka nanam siya sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, in longta, ini, makabuka. Naman jari amo yan to in longta, ini Quran, ay in sura ini, hati niya, yaon doon haon kataan in, katibusan longta sin pag-ianun, pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tunggalon mo sadya siya isa-isa niya. Hakatan uno-uno. Sarta iban ka ikhlas. Iban ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sibu dain ini, umalup kau kaniya, tumukbal sin pag-ibadat harap kaniya, hapyang daakan niya, subay rewan ka ikhlas pa Allah Ta'ala, damikian yung mga yuk kita tapang kaniya. Subay ray sab iban, ka ikhlas. Sabab bang siya po kung ibang ka ikhlas, nari dumatong kato yung piyang ayok ta. Sabab di man jari kau mga yuk, harap kaniya, imalop kau kaniya, duka yung piyangangal mo. Ang kan namin sa ning sambahayang tabihan, bang kita umalop kaniya sumambahayang, dukaing inamin kuli na sin pikilantay, limarakan parukaing, di tayo mahunin sambahayang ta. Di tayo mahun. Kan nabang daw ni aun sa saukay mo, hawak to ko nagsasambahayang, bing ka magtoy pa amin, puunan sin hinang mo. Supaya matalos mo yung sambayang halam ko panganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mapinda kau, dahil hambok rukun, masih dugaing in panganal mo bukon harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, di tayo mo ng sambayang. Nabiyain. So lang tahalom sin sambayang po tu atau tagturukon. Nga dahil harukon parukon, magpinda kau sinamin, hibal mo yan to, wala doon yung panganal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, batal. Itay mo. Sabab, huwag ka ikhlas. Nabihan yan. Huwag ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in Suratul Ikhlas, doon hay ni, hipapaingat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in ngan niya muna. Kangan-nganan niya, iban sing kasipat-sipatan niya. Bihan. Sabab ingan niya, iban sing sipat niya, nag-aakad. Banglomin ngan sin Allah Ta'ala ar-Rajak, na siya ay magdirijiki. Huwag makarihil kayo marukaing. Bihan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ngan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baing ulungon, baing kasihon. Namisan papios po si Mano si impagkasi niya, iban si pagkahiniya, di mabiya si pagkasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing kasi sin Allah ta'ala, matan pagkasi. Kana naman muin kata na kay napusan sing kabuhi mo. Bihan. Namisan hindi halaw man sin dunya ini, damit yan. Bihad to yan. Na. Iban doon hay ni, humugot ka to in panauhid pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab isa-isa niya, in siya amuin mag-aayupot ka to, dimirihil. Sabab in kaya in katantan, dahil hatuhan Rabbul Alamin. In kusog, dahil hatuhan Rabbul Alamin. Subay tara pangayon katan, kaniya. Sabab bang muri pangayoon na yun, ito katantanong yan. Makakausto ini. Dito yung magpangayo. Sabihan, nampasulayan kita sin Tuhan Rabbul Alamin. Kauno-uno pa karadyaan ta. Bang kita amin tumaalok, kauno-uno na biya mga gaos mo, kukuan mo katan, doon lang kau sin Allah Ta'ala. Doon na hakay mo na sadya. Ikaw simbaran mo. Nasabang kau nangangan na larap ka niya, inyad to katan, bistahon kay mo amal. Bistahon kay mamal. So di malupas inyad to katar. Nasarta inyaon piyahati kita sin inangan-angan si mga tao na lalawong hapapaw sing gumi ini amo na mga magtag-ipon pamano siya pagkahin nila imian sila inhii sa Tuhan, iuzail Tuhan, isiyusyo na hinang nila Tuhan, inyong katan batal. Di tayo maun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya piyaganak, iban di siya maganak. Di niya kakunahan niya ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya magkakunahan, uno-uno piya panjari niya. Di siya magkakunahan. Bihan. Iban way roon sa banding niya, way sibu niya, dahil nga mga piya panjari niya. So ito mahukutod kato. Sin way roon sibu niya. Inggaos, yari kato, aun gaos dihil niya, sa inggaos yan din kaniya. Ing kabuhi, dihil niya kato kabuhi,
ing kabuhi yan din kaniya. Bang bukon pasal sin kabuhi dihil kato, di kita mabuhi. Sabi ng Allah Ta'ala, di siya magkauno. Way kamatay. Kakal siya. Ampain kita, nagsisipat, kita sinsipat, kulang. Pag kita rin makakaon mga piladlo, matay kita. Kita rin makainom tubig, matay kita. Yan. Naman kita rin dahilan sin Allah Ta'ala hangin, hindi kita makanapas, matay na kita. Yan. Amo yan katanin ini. So ingad to katantan, kalabyahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin dirihilan niya haipon niya, in suway sadya mangannal in ipon, sin wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan suway siya. Isa-isa niya ra. Ahad. Ahadun ahad long sin Bilal ibn Rabah. Amin binsa na sing Quraysh diya ganan simbato. Sintim pumapaso. Bukon hadjabo gat simbaso. Misan yung bato yan to mapaso. Sabab na kami na nakauno. Nakananam sinamin bihad to. Bangkaw umulin ha bato bihan. Biyakaw sinimulin baka kayo. Hatim pumapaso. Yeah. Nasa inya to kataan, siyandalan nila. Wayrong kabtangan hiwilal do ka indin sin ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Isa-isa rin Allah Ta'ala tunggal. Kita unin hukot sin panauhid sin sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sandalan nila inya to. Hawak to pasin buhi pahibilal, balog-balogan, beitaan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, diungog ko ing kakaskas sin taumpa mo halom sin sulwa. Uno yung paghinangon mo. Uno lang yung paghinangon mo, aon paghinangon mo. Bang biya kato, wala ko pakya hindo. Uno yung paghinangon mo. No, ya Rasulullah, wala sin paghinangon sin kataan. Amra ko man lang niya, nambok paghinangon ko, bang ako ubos mag-air, in pag-air ko yan, to sambahayangan ko ruang karakaat. Yung maanan niya, basa pa imbaran niya, sintubig, piyag-ailan niya, sumambayang siya ruang karakaat. Sunnat wudu. Naway in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyan, ay ikaw maghinang magbalik, Bilal. Sabi mo na muna, naajay bin Rasul sallallahu alaihi wasallam sininang niya. Inyad to, kerungukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kula sa sinila si Bilal halam sin suluka. So, atin niya, sabi kakilahan mo yan yung tao, magpanaw. Aw niyan tao magpanaw biya, minsan sa kan nagpipirong mo yung mataw yan, magkabiyaksahan mo na halawman mo daran, alam mo hikuan sa ato yung nagpanaw yan to. Bukong ba? Nadiungog sin Rasul, biya sin kula sa sinila si Bilal, ingkerungukan niya. Naamo yan tuin, laong taray nga mga ini, sa lingkat-lingkat, pangadjian sing kita, tungod pa amin pag-ianon suratul Ikhlas, ini upat ayat da siya. Sumakawa yaon katan na pun impag-ianon panauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahambuok sin Tuhan Rabbul Alamin namin wahi karwa niya. Sabab inyaon ini sambil biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala alam sin Quran banglaw niya aun Tuhan dugaing. Aun Tuhan dugaing. Dahil nga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, lapasadata. Mabulang kahitin dunya ini kata. Damay ta, bang duwain Tuhan, mag-akaw. Mag-akaw, simpag sultan, simpag nakura. Kana sa mil kamaasan ta mag-iyan, bihan,
di mulong niya hikabutang palom kural in dua kawaw mandangan. Sabab lubuhon sambil sing kural. Nakita na kaw sing kahalan sing kita bihaon. Panginag na nakuraalam sinhula nagkakalo. Unayin dya Tuhan. Yan. Yan. Naubos sing katantan, puspuson na yung gaus nila, di mabiya sing gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpayakon ha, piyapan dyan niya katan. Katupuran katantan sin, kulang kabus nila. Wayroon ma, ini, long tama amin, mauno yun. Biya na sing napangadjit na nakaunayad to, amin siulayan sin Allah ta'ala, Nabi Allah Dawud. Biya bagbag ha Jibril alayhi salatu salam imbud ang pasila simud palam silungag simbud dito habuli bulatak simbud dito pakimain Jibril alayhi salatu salam hambuk batu usang panepiulag silima niya usang papia diuhal niya madtupa Nabi Allah Dawud dulong nang kita mo dalong niya amuralong nin udin ni ud ito ha, bulik-bulatak dito. Ud. Namin ud dito halam simbulik-bulatak simbu dito. Amo natin na may takan niya, sinwala siya, biyunsak sin Allah Ta'ala, nagkakaon siya marayaw. Jukup-jukupan ng kabuhianan niya. Sabi na yung yari kita kahayangan. Kita yung papagpiyon sin Allah Ta'ala ng kabayaan ta. Inu dia tu makaingat malang kabuhianan namin kuha. Dia tu pa isa babulik-bulatak sinuno yan to. Yan ang kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naturon si Mano siya, lumagpatuhan do kaing din kani. Tinway roon da uyan sing kitakan buat malaing kan harap da kaniya kata. Namo yan tulong ta, in biya mga kahopuan sin pangadyan ta, InsyaAllah ta'ala haru kayong waktu na gumanap kita sin pengajian na sarta biya mga susungon na hadyan na aun na isang pagpangadji na to amin kaya pag-isunan long ta tiap-tiap panagnaan sinahad InsyaAllah subhanahu wa ta'ala na dito na yundong taing pengajian. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.